Jedna na sceni ispred Skupštine, a druga u studiju RTS-a. Sara Jovanović i Seka Aleksić su odlično usladile stylinge za doček 2022. godine. I izgleda kao da su se dogovorile. Sinoć je doček nove 2022. godine grmeo na svim platformama. Ispred Skupštine smo uživali u sjajnom glasu i performansu Sare Jovanović, a sa malih ekrana nas je Seka Aleksić podsjetila na stare hitove. Ipak, nama su pažnju privukli njihovi stylinzi, koji su bili i više nego originalni. Seka Aleksić je zablistala u kratkoj sako haljini, crne boje, a najupečatljiviji detalji bili su izrezi na bokovima i providni korset, koji se nazirao na njenom struku, seksi i odvažno, ali sa stilom. Sara Jovanović je bila dosta smelija, šokičavi kombinezon crvene boje istakao je svaku njenu oblinu. Akcenat je, kao i kod Seke, bio na izrezu na bokovima i providnom korsetu, seksi pil na maksimumu. Sudeći po njihovim stylinzima za doček, jasno vam je šta je novi trend za 2022. godinu.